Tala Fou o telefone nei le si fonga le mua I Wellington. O le poana nei lea ua whaatulanga e amatai o na silsila ma whaafonga le tunu I le whaatalanoina o tai o pāti ma vaenga whaaupuwhai au tū o New Zealand a o lumana iai le pālota tele I le Masina Fou. O le avanomu mua nei o le a wheilo iai I se whaatalanoanga whaafinaunga po se debate I Chris Hipkins o le tai leo le Labour ma o le pāmia fo I lea I le teimi nei ma le li o Christopher Luxon tai o le pātia le National I le televise po le TV tasi e amata I le tūlai fitu I le fiafi. O isi pāti la iti o le amaua fo I lo lātou a wanoa ai maise o lātou tai e whaatalatala noi nai I le TV tolu ma le News Hub I le po o le stofi o le vai aso nei. O lea wa amata mai ia se solo po o se hikoi te te Maori mai Northland a ngai mai ai le mauta o le Parliamene I Wellington e whaari ailo lātou te ena leo polisi ma whainga whaamae ua whaalawa I tele ina mai le pātia le National a whapea ai le pātia le Act e whaatatau I kengi ma tangata o loo avea ma sui awai o ia whaalapoto putonga. O le tina Maori ngo ia Matilda Kautia o lo o te iulu I le nei hikoe e awhi aitangata e to se fulu o lo o malanga mai I se pāsi. O le whamoe moe la tau te fia whea Maraio Maori ato ai mawhale e whaamautu I ai kengi mo le whaamala malamaina o le la tau mau ma whaasaini mai aitangata I le la tau te te alo ia le e fia tu I nātu I le Parliamene. E lenga te lea, ai o le atau mohoi hoi lātou e una ia ma whautua ina tangata lātou te wheilo ai ina ia pālota e te te I pāti nei o lo whaapongai I ni whainga whaavae whaasanga tau I tangata o lo a vea masui a wai o kengi I tonu o New Zealand. Se ripoti le newspaper o le Herald na whaani ai le te maitai o lo taiulu I le hikoi Matilda Kautia o whainga whaavae umanei e pei ona whola mai le National Mother Act e le mawaise le lei ai na o māsei ma e te tau o nā mana I ai a inga ma whanau a tangata nei o loo I te tono kengi I tā penanga o ni whainga whaamai mō lea ngai luma a wale manuia o tangata uma ai le nā o se vaenga. O stasi o polisi wa umo na whaailoa mai le National e awhi ai le te tau I whaamasino o nā mana ia le aveo se tasi masui a wai o se kengi I na ia matua whaamama whaiaiso na whaasalanga I le taime whaiaise whaai unga I sana solitu la whono e mō lia ai le whaamasinonga. E lenga te lea, ai o le a whaasafo I le National pa a whai e tūlai mai e te itai le whainga mālo le toe waia o se sui o se kengi o ia ofuina se toninga ma whaia se pine o lo iaile ingo o se kengi ma whaatapuna ai ma wanoa monia lātou whailo inga whala wai tele fia whaia. Whailo mai e sui o mtanga luenga leo leo o le malanga le neipo le hikoi o se ngai o inga file mu ai o lo mata I tui na pē leo leo a whanga solo mai ai a ngai mai I Wellington o lo iele wha moi o lātou o lo whaaponga iai e maua se awanoa o pāti o lo whaasanga iai le lātou te e lātou te whaila ai matala no hai I le taimi e tau nuu mai ai I le Parliamene I Wellington nei. Ua whaia se lapata inga whalawa I tele mō tangata o le ai o Queenstown ato ai ma le pitonu o Frankton I le motu I saute ina ia whaapuna le sua vai tā mafa taruai le tula I mai o se wha mai e mafua mai le siama le e wha ingoa ina o le cryptosporidium wha ilo mai e le pulenga o le ai o Queenstown o le neila pata inga e a fia o mai tangata ino nofo I le tono o whale o lo wha o ngā ina ai le sua vai tau mafa o le lata o aipo o le nuu o Queenstown o whautua ina tangata uma e maise bisnisi ina ia whaapuna mua le sua vai a o le I wha o ngā ina mo le whonga tau mafa a toa mo le sao nia o tau mafa po me ai to a walu tangata I o mauti noa wa wha ina ai le siama o le cryptosporidium e tusa o se ripoti mai suisi nia o le pulenga o le ai o Queenstown o Tony Avery o a unga o le mai e mafua mai I le siama le nei e awhi ai le manawa tata
whaaniniva ma le whaaswati, ti ngā le ulu ma vai le tino ma le fia ai. O loo whautuaina so stasi o no a fia ia tulanga, ina ia whaafsota I wawe se fōmai, ma aua le alu I le aonga po o le ngā ruenga, e le o iloa le mafua anga o le a whaina o tangata nei I la le siama. O le tūna I ai o winga lolo wā, ma le wha le tono le tau le wha le vai aso, ua so o ma le walo I mai tūlanga vevela, o le ao I ai le tau I nisi vaenga o New Zealand, I e wha pia ono o atu I le toru se fulu degrees le maulunga o le vevela, e a fia ai. O matangi sa a fia ai nisi vaenga o le tunu le wha le vai aso na tenei, sa o tu lava I le lua se lau kilomita le sao sawa I le tula I le taimi e tō wha tau mai ai mai na tele I na pa uaipo moli mala au wha lenga I nai nisi whale e mai ui ua mai tawina le wha iti tia o le maro losi o sovili aina ta ua lo fisa o le tau e toe maro losi fo I matangi se taimi o le le vai aso ai le ngata I lea o le a ngai ina vevela I atulanga o le tau. O le a umi se taimi e toe tau whaatu langa ai e le kompani wa lele le Air New Zealand le whaaso longa o na malanga I ana tau fia ma le whaataunu ina ona o winga lo wao le tau ma le malo losi o matangi. Whailoa e se sui o le kompani o loo tau mawhaile o whainga luenga I se vave mawhaiai e toe tau whaatu langa vanoa o pase se na whaina. Whailo mai e le vaenga o le tau I le whalabo tonga le niwa e iai vaenga o New Zealand o le ao atu le tolus 40 degrees Celsius le vevela I se taimi o le nei vaea so ai mai se lava o nuu I le talawhatai I se sae o motu umai lua o Aotearoa. Ua whanga solo le taimi nei I suenga leo I le whaalawelawe lena ma liwa I se tangata I le nofuanga whaatari pasi I Albany au kilani I le awauli le songa fua ananafi. Whailo mai le lita I le leo ia Callum McNeil o le ofisa su e wai te matai whapea. O le tangata na manua I le whaalawelawe nei sa au wina ane I le whalemaitele au ki lani mo tongo fitinga peitai na umai I a lona ola ma amata iloa ma le suenga e pei o na whanga solo I le teimi nei. O lo o masalomia o se naifi na manua ai le nei tangata ia mai o sa I nei le tangata na whaapongai ai I la lea whaalawelawe. Na asiasi le taitai o le Labour ia Chris Hipkins I le ai o tāranga I le aso nafi I se vaenga o na malanga ta milo I tu o le tunu mo Paul Kalame whaatosina a wale pālota I le masina fau. I se tarananga ma le newspaper o le Bay of Plenty Times a ia taawai ia nisi o mata upu o lo ave ia I le whaamamafa a lana pāti mo le fina wina o le pālota. O ia mata upu e au fia I le whengainga o Waitangi o le mata upu tau I la fonga te tongi whaafi tauli o le tuwai o le whenga soloa I o taamale a maise I tauranga. Ai pe foi le tau mawhai ina I e tau sisia e supermarketi I le tau whaatu langaina o loa a toa ma le whaafi tauli o le malangatu te ngata whai ngā luenga I Australia e no nofo ma whai ngā luenga ai. Ta ua ai e le I pālemia e le o se mea tāla whea ngai le mana o le pātia le Act e whaia se pālota whaapi toa e winga I le whea ngai ngā Waitangi whaaria Hipkins o le whea ngai ngā o le nei wa se lau warus ful toru tau sanga talu o na uma o na seinia mai o loo maua I e Māori o tau ia o loo maua e Māori mai a ia inga o le whea ngai ngā wana o sina vaenga I titi leo a lātou mea tō tino na whāoa e wapālangi I le amatanga. O le asa ngā fuana nafi leana ta tala ialo ia le unua I whale mai o le Medical Center a le whanapautonga o le Salvation Army I te tonu o New Zealand. O le whamoe au tu o le tau mwhainga ina ia mawai se fiso sohani mo tangata o lo sulfa iatu iai mo se fiso sohani whaafi tauli tau le soifua ma lolo ina. O le vaenga le sale se pei o na lau sila fiai, e te leo lātou whale loa op shops I tu o le tunu a to ai mā lātou au nanga, ma wai mea ai mo tangata lima vai, a to a fo I maisia lātou au nanga soani lau tele, ai o la lela ua se atu I au nanga tau I le soifua mā loloina.
Whailo mai le whaatonu le Salvation Army o Rod Carey, o le whanemai po le Medical Center le nei ua de Tala i le Royal Oak i Aukilani, o le ahava noa mo so se tasi lava e fia mawai se feso swani i le whaonga ina o la lea fo i au nanga fo a le Salvation Army. E tonu afe ma le iwa sfuru lima le a whainga o mai fau o le COVID sfuru iwa ai lua se furu la whai tangata na mali liu ona o le wha mai e tu sai o wha maunga mai lo fisa o le soi fua malo loina mo le vai aso ua mawai tu nei tonu o New Zealand. O le afe tolu se lau lima tasi o nei mai o tangata na maua mua fo i le vairusi ai o la lea ua toi a fia. E o mai i le vai luanga o le po le sa na tenei le aso sfulfitu leo se tema e to se lau walu sfuru ono le a whai o la tau sa ta fia i whale mai mo tongo fitinga e au fia ile to lua i vaenga o ngase tinga aina. Fwainu melo le vai aso i ono tua, sa atu le mai le tolu afe, fase lau lima valu le a whai o mai fau, ai se fulu lima le a whai o moliu. To tele pasese sa le fia, i le umi o laina na dutu ai, i a pasese tau nu mai i a tunu i fafo, ai mai se ao le po le sa na tenei, i le malaiva alele tele i au kilani. O stasio pasese na taunu wana i Aukilani mai Sydney, i le toi luas fulu minute i le lima i le fiafi, ai e kuata e te ai le fitu i le po fa ato a te ese o ia malavaenga i siaki ai visa ma pepa malanga fa apea o mauta. Na tili le fia le to te leo pasese, ona o le aio se fa alinga mai le pulenga le malaiva alele, i le mafua anga o le so ona o umi o leina po o kiu se tu ai pasese e whaatalitali le siaki ina o la tau pepa atoa ma ato. To tele pasese sa fia ia whaafita auli le sai au kilani na la tau whaalia whapea o le a ta pena ina ma tu inatu ni a la tau whaitio ngalo ia i le pulenga ona o le tūlanga sa mōli mauina i le po. Sina tala mai le Pasifika, lipo tia mai le whaia le malo tu walu o se teu teunga i lona whaavae, e alo i ai i le winga o lona malo i le anga i atu i le lumanai. O le nei teu teunga ua whaamtaleina whaapea, o le malo o tu walu o le atu mau pea i o i le whaamavau, e tu sa lava pe suia ma leto i aiso na lau ele, ona o tu langa lamatia i swinga le tau e pei o na adi ari mai nei. Whailo mai e le li whaipule o Simon Kofe, le sa ave mo mua minister le vai whafo tu walu, o le nei swinga e mautino ai, po o le a lava le me tupu i le lumanai, ai o le atu mau peo na iai ia se malo o tu walu mo ona tangata i le anga i atu i lunga. Ma le tala muli ua de tala nei se whaalinga tele o ata o Sāmoa, i le whale mātaanga o New Zealand, le New Zealand Portrait Gallery, le te pukenga whakata o le nei whaalinga po le exhibition o tangata maata o Sāmoa mai enu mua, whaultalaina Then and There, Here and Now, Samoan Portraits. O se wainga i asa o mawai a toa i fo i mataimi nei, mai o loo whaataunutunuina i le whaalinga le nei il tamai tai sue o Dr. Annika Sipel na ia ta ua o le nganga au tu o le whaalinga ina ia si le fiai po tu mau ia tu manganu o sa iai i aso o mawai pe o iai se swinga ai moise i aso nei i te tonu o au te roa. E whaawo pele nei whaalinga o ata se ia o atu i le masina o te sema. Ia o le whai unga le nā o Tala Fou.